هفگرتنا آل البیت یا حسکه به داخوانی که ایریشن دولتا ترکیه لدیجی هرمی شرمزار کرو دیار کر که ایریشن ترکیه لدیجی زاگون ناونتویه نه. به دهان اندام کنگره اسلامی و سازیا اولیل پیشیا ناوندا کنگره یا لطاقه مشرفه یا حسکه کمبون و داخوانی دان. داخوانی دهاتا گوتن که ایریشن دولتا ترک آداگرکر ین لسر هرمین باکور و روشلات سوریه لدیجی اولا اسلام و زاگون ناونتویه. داویه ده تفگره آل البیت بانک لحزن ناونتوی کرکو لهمبری ایریشان بدنگ نمینن. وحق الجوار يعني أب كاري يعني لجور دين أم دبين كاري ظالمة وإنساني اعتداء دكي يعني أو صفتها ديني سر دبي إنسان كي معتدي وإنسان معتدي جي دين درد كذا وجولي درد كذا نلجور عرفوا عادتي جيرانتي نلجور عرفوا عادتي دوزا دينه مسلمان جي ببين ونم مسلمان يعني إنساني ده هندرة سوري ده بحمد بكاتية خوا بإزيدي ومسيحية خوا جرك فيتشتي ببينن وبشجريه بكن ودوجهه وان إريشات دنجة خبلن بكن.